Oguno Luisi Joy Muga obwa hataine emyaka 14 ey'obukulu kandi ogu naatuura n'obulwaire bwa Down syndrome. Asambula amaziga gange obwa hati washanga Luisi Joy Muga alikweshongora nobaasa obutacyengangu ogunahangara n'ekizibu eki ahabwa ebyeshongoro ahamwe n'okutendereza ebyeshongoro ebirikwebaza Mukama Ruhanga. Luisa Joy Muga ahabwa ebichoncho ebyaine nakundwa abaana bato kandi wamushanga nabo ne baba bari omukuzaana hamwe n'okweshongora. Ogwo bwanyuma y'abazaire be okumanya ngu baziire omwana ayina obuzibu obwo bakasharamu obutamurekyerera bamutwara ahari abo abarikureberera abaana abarikuba baina obuzibu obwo nka okumukyebera hamwe n'okumushomesa emyoga ekintu ekimuteire aha mutindo ogwaruho. Tayari West etungira omugisha gw'okuganiraho na Luisa Joy Muga. Tushangire ngu abantu abamwe abarinka Joy abengi tebarikubaasa okugamba kwonka we nabaasa kugamba kandi atushoborire ahari bimwe ebintu ebyarikubaasa kukora obwa hati. I like baking on food stick. I bake chapati, rollers. Yeah. And some eggs. What else do you like apart from? I like IT. IT? Yeah, IT. Kanyegenya Rosare omukugu kandi omushomesa ow'abantu abarikutuura na Down syndrome atushoborire omuringo ogu barikukwatamu omuntu wena obu barikuba babareetiire. Kuba buli mwana ali unique. Buli mwana ali unique. Kumbeera ze nga bwali mu condition eyisobola okuba nga condition emu ti Down syndrome naye nga buli mwana wa Down syndrome ali unique. Kati buli omu tumukolako assessment ye nga ye omwana, so wetumala omukola assessment ye wetutandikira okukola zino interventions zenkugambye okulaba nti ono kati behavior yesooka tamanyi toileting, tamanyi communication, tamanyi social skill, kati ebintu ng'ebyo bye tusookerako. Rosare Kanyegenya yashoborora habirikuleetera abaana abazaalwa bari bati. Si bulwadde, condition, it's a condition, si bulwadde. Nti ffe abantu tulina obutafaali obutumala okubeera abantu, okubeera mu mibiri gyaffe obukola chromosomes, omulungu gyayita chromosomes, ziri 2 pairs. Kati bo balina 47 chromosomes, so basusseemu nnyo muzaffe, bakubisaamu nnyo. Kati ekyo bwe kibaawo mu mubiri gw'omwana oba omuntu yenna tojja kuba muntu wa bulijjo. Ogwo naagira ngu weena alina obulwaire obwo n'abaasa okukola emirimo ey'abandi bantu barikukora namunonga yaba areeberirwe gye. Omwana w'oyo gw'oleseeyo alimu ebintu bingi nnyo ebisobola okugasa eggwanga. Alimu obusobozi bungi nnyo bw'otamanyi na kumanya. Asobola n'okusukkuluma ku banne b'oyita nti abaana abalinomo. Abaana bano aba Down syndrome bw'ogenda mu mawanga ago agakuze bakolera ddala emirimu. Asobola okukola mu supermarket, asobola okukola gardening, asobola okuba fashion designer, asobola okuba omuyimbi. Abantu abarikutuura na Luisa Joy Muga ne bamusiima habw'okuba emanzi. Luisa kiri muto ninza kukozesa ekigambo kimwe, Luisa n'omukazi emanzi timanyi manzi mwamubasa ku kikyenka nka n'omwana alina akwesiga Mukama n'omwana yakuzayo kumanya ati muri byona Mukama niwakuyamba n'omwana okwasa kutamusomo nsho akatushabira
akaribuka ngo twateka ka worship and praise mu katwayishongora twashemererwa. Lydia twikirize nyina wa Luisa Joy Muga ashoborire omuringo oguyazaliremu omwana ogo na bimwe ebyabeireho. Nkazala Luisa Joy omwaka ogwa 2021 omukuzara Joy ogu abashako bakatugambira ngo aine Down syndrome. Nyina w'umwana ogu nagira ngo abana bari kuba bazirwe beine obuzibobo nibetenga obuyambi bw'amaani n'okubafaho munonga ekintu ekyari kugira ngu nikiteganisa abazaire bengi. Abaana abakuba kuzarwa baba biine challenges, baine ebizibu bingi bakurabamu okukira munonga okurwara. Percentage empango aba baana nibazarwa biine oburwire bw'omutima, kandi na Luisa Joy akazarwa ine oburwire bw'omutima. Obuyabire aine amezi 10 tukamutwara omwirwariro Murago bamushemeza omutima. Ogu nagira ngu abazaire abamwe abari kuzaara abaana abaine obuzibu nk'obo abamwe benda okwehakana abaana aba. Ogu ekyari kugira ngu oburwaire obo naburuga omu mubiri ey'abazaire kandi aine obuhabuzi obyahereza abo abaine abaana nk'abo. Abaana abakuba kweza kuzarwa okukura kwabo nikugenda mpora mpora. Ekintu ekikwerarikiriza munonga nk'itwe abazaire kandi okashanga wahwamu amaani. Itwe abazaire b'abaana nk'aba nikitwara obwire bwingi okukikiriza konka nigwe muhanda gwonka ogw'okubaasa kumanaginga kureba wahwerwa. Okuza omwana ogu twikirize nagira ngu nashanga kuteganisibwa kw'amaani kokwari kushoborora. Okukuza Luisa tikibiire kyangu konka tubasize omwana okuza omu ishomero. Amashomero mingi tigakubikiriza abokuba tibiine bushoborozi bw'okubafaho. Abaana nk'aba nibaba nibenda okubeera bari hamwe bari bakufaho munonga abashomesa. Niho yashabira gavumenti y'okubakwatiraho okuteekaho amarwariro agarikumara okujanjaba abaana nk'aba hamwe n'okuteekaho abashomesa abari kubaasa kushomesa abaana abaine ebizibu nk'ebi. Tukabiire nitushaba gavumenti ya Uganda okureba aha programs ezo ez'abaana nk'abo abazaire nabo kubahereza sensitization okubamanyisa ninga na communities ezikutuuramu abokuba abaana bingi abazaire bingi n'abaana abakuba biine oburemu obwe abaana abingi nibabatanisa. Down syndrome n'oburwire oburukukwata omwana omwe omu baana 10 abari kuzarwa kandi abantu abari kuhika emitwaro 4 ecweka nabo bari kuhangara n'oburwaire obo. Gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West. Happy birthday to you.